Kidukhat karib hoidor bar hapok kejingalam presiden upa RB Shadap minta kesngi ke arpo artarik nailar kilalit banyak kenduk bat bidang buram yo ar Brahma MCS ubala shimti ru kumu additional deputy commissioner bat project director bertemai ke DRDA Riboy district. Hadin beladak bidang buram yo teu officer nakaliang uba RB Shadap haba krench kelak pathai kubor ulai ro ekjing tereshitam u ar Brahma ha kebor bolong BDO ko umsning sin adi blok bat kum uboda magistrate. Karib hoidor bar kedanjing kermen bahkan ke kenti kum project director ba unsawan ra shushu bon ki kampen roy hapo ke district. Old young man. Not only that, sir. Yes. One more for you. As a token of respect. Love and respect. I'm so blessed and privileged to be, to be known to you, and I'm very happy, like to be, as an officer, and I've been 2 to 3 times back. It's all because Allah blessed me. That's right. Because like sometime in life, we cannot define our own way, but the definition, direction get from the elders. And brothers, our friends have been always a guiding star. I thank you very much. And this moment of, I always cherish in my life. And it is not just a moment, it's a motivation for me to work harder. Thank you very much. Please. Tok belajibun ya piliki media ibala yawan rangkat batni akan step ke dari boy dorbar akan step kawan bani kendu ya sar Raja Brahma hadin bu lawan join biang hangne kumu edisi bat aga juga por la ayu ya kedan bu unbat ya kan kam project director jo ke dia bat ulong officer ruba ni ya dan bentang babun bagi kam ki babah ki baulo jingerap aga border bat haki jingerap ki kam ki skim runjo ya bau lawan jang ne kum kari boy dorbar ni sudun kam hiban tempa ko songo yu te haga juga porru ni sutu bau dei member secretary jong ka DSC apo jong ka district ke jongi hagi snam ki balale mentaru sabat biang ya kan juga pos dan namar bagi dan ki kam sateng ki bangilaya penduk yu hagi ki ya haunu snam beladap na kementa ki pos bodan apo jong ka DSC apo jong ka Riboy district tinggi kuat banwan banyasya syai batu lagi ni ki post ki balade ban khot interview lano kun ai ki makin pelai ia ka result jadi ngasa ka daw ngiwan ban kendu bat nilayo jing China ba ia ka result jong ka DSC jong tu balade la kamno ula ai tim yang ba un pelai hapo jong mulai Desember mentau senam arfulai bat ngingit skam ba ulang ba kan jing wan jong ni akan step ni la kentu yu ba un hampek ia kini ki samla kemudian hapo jong ka district jongi te ia kata te ia ka bapas bapil ngimut imun mano bapas bapil tang hindrai iban wan akibat job lane ki bala ban poi sia ka jing job lane ban yo ia kata ka pos ki bala tenang kin long hitang nak menta ki samla kemudian hapo jong district jadi kata gamat ke bangiwan hang step te kum ka di botol bar ngi pen paulo jing smokeman bagi ni official jongi ngilaya poi langgam ni step pada pilihan kejeng bunkam hingga kelayawan kenang mengingi skam balang ba kan kejeng wan jongi akan ke step kan long kejeng mentoi nak mentoi kun samla buat kabuat jam apo jong district kan long kejeng mentoi nak mentoi kisnong kitau nama long officer uba juerap ya kisking babun ba kamtam menta ulabat kubu project director jong ketiati apo jong district kita deki kam di luar step sudah sebut ke acuran kemaan nakaliang jong hadin bangilaya kren te ula pular hiba ya ka result on penmi chua jong benai Desember kita kawai badru haga juga por ong kasimpor kendiat namar ba sidang don kini ikam ki happen baik ba rostar ta de ingit skam ba kata ka jong tu jongi ula pular hi bakat bala namar ba ngilak kentu yu ong bala lak no yang ki post ki balai ki de mani orong kita ki briwa po jong district te ya kata le de wo ule uong ki kumta pada ki snam ki bakaman suaru ngiale e ban penyo ya ki briwa po jong district
tinggi laya ujur bun bah di ujur jong ngiru tam hindrai ula pentip syai ula ya tu syai ni bah jadi pus di balai di hapok jong distrik ni ale akan balak ban penyo di Samlai Hapok distrik tadi acara kata ka syai kedar hi baya kipus balai hari boy ontung dagi beri badan hapok jong ribu distrik tang mereka rostar hadukan no kan sekam ya kata tingin nut bonong lemar hang ni kidon ki garor kidon ki jakasi janti ajong ngidon kita bonong hadu bonong ba kan no ngin tikna banyo ya kata ratio ya kata ngin bonong ta bendai pula-pula ini baun jelek kerbala beliau ya sama